Micek. Neurolog je jasan i neumoljiv. Magnetska rezonancija pokazuje progresivnu atrofiju mozga. Njegov prst kruži po lezijama, nakupinama plakova i kalcifikata. Voda zauzima sve veći volumen, tako da upotrebljivi dijelovi mozga izgledaju kao izolirani kontinenti okruženi oceanima. Kopno se stišće pod naplavinama velike vode. Moja majka putuje u zemlju dalekog zaborava. Neurolog daje recepte za lijekove koji ne mogu spriječiti neminovnost i prebacuje lopticu na psihijatra. Ovaj daje lijekove za depresiju koji će mojoj majci uljepšati dane putovanja u tu nepoznatu zemlju i spriječiti mučne samospoznaje. Majka živi sama. Obilazim je svaki dan. Nabavite joj neku životinju. Briga za stvorenje nemoćnije od nje daće joj određenu snagu i odvratiti pažnju od mentalnih problema. Životinju. Majka oduvijek osjeća neopisivo gađenje spram govana i dlaka. Zazire od kandži i užasava se ogrebotina na koži i razderanih zavjesa. Njeni bubnjići ne podnose intonacije laveža i mjauka, a tek mirisi. Nekoć je skupljala francuske parfeme. Smradovi prirode za nju su čisto vrijeđanje čula. Koja životinja može iznijeti sve to? Noćima nisam spavala pokušavajući iznaći neko rješenje za moju majku koja sve teže prati brzometna preplitanja jezikom svojih susjeda i rođakinja te se osamljuje u svome stanu. Ona je potkradaju i s njima ne treba imati posla. To je njeno objašnjenje. Pomoćnica u kući također bi je okrala. Neće ona ni to. Razgrađivanje mozga donosilo je naplavine rudimentarnih strahova i nadasve neobične interpretacije stvarnosti. I onda me spasila neka TV emisija o znanosti na koju sam slučajno nabasala. Drugi dan odmah sam nazvala majčinog kuma koji ima sina u Japanu, inženjera robotike. Digla sam kredit, velik na moju plaću. Moj mali će ove jeseni nositi staru jaknu i tenisice na rubu raspadanja. Pričekala sam da kumov sin Petar dođe za Uskrs doma i donese mi tu stvar. Iz Japana, ravno iz tvornice robota, stigao je kućni ljubimac. Otvorim kutiju. Dotaknem mekušno svjetlo sivo krzno. Savršena iluzija. Petar mi daje osnovne upute i uključuje životinju. Za nekoliko trenutaka postaje topla na dodir. Otvara polako okice i proteže se, zijeva. Povičem i odskočim. Ko pravi, jel da? Petre, jesi siguran? Nema frke, robot je. Imaš nekoliko modova. Drž ga najbolje na cute. Sladak da se raspametiš. Naprogramirat ću ti da kuži naredbe. Dođi, ne diraj, čekaj, mazi, mazi. Jel ti to za malog? Za mamu. Oš da mjauče ili da ne mjauče? Mama voli tišinu. Mačak me gleda iz kutije najslađim pogledom mačeta s reklame za Whiskas. Dotaknem mu glavicu i on istoga trena počne presti. Gleda me netremice, okruglim okicama kojima povremeno zatrepće. Uvija glavicu u moje šaci. Izvrne se na leđa i daje mi trbuščić na maženje. Uhvati me luđački smijeh. Pero, svaka vam čast. Vi Japanci niste normalni. Ovo nije virtualna stvarnost, ovo je stvarnost. Zato i košta toliko. Ja imam popust, dobila si ga povoljno. Majci sam najavila da će Petar iz Japana donijeti posebnu vrstu mačke koja se ne linja, ne smrdi, ne kaka, ne piški, ne bljuje, nema kandže. Strepila sam kako će mi proći
pod živu životinju takva nakaradnost. Evo ga, mama, šta si mi to donijela? Mačak priđe mojoj narogušenoj staroj i nježno se privije uz nju. Ispruži šapice i zagrli joj nogu. Majka se naglo ukoči. Očekujem vrisak. Preko njenog gležnja puze capice bez kandži, nježne kao najmikši jastučići. Trenutak potraje. Majka se sagne i oprezno dotakne mačka. Ovaj na dodir počne presti i treptati. Prepoznao me, kaže majka u čuđenju. Prepoznao? A kada su se to oni već sreli u životu? Micek, počinje ga intenzivno gladiti, na što je on programiran automatski za iskazivanje posebne umiljatosti. Pa ti si moj Micek. Gdje si ti meni bio? Mazo mali. Odahnem. Neurotransmiteri oronulog mozga učinili su najbolje što su mogli u danom trenutku. Povezali nemoguće stvarnosti. Kakva ti ono mačketina? Mater ti poludjela, samo o njoj priča. Đe nađe naku, moja ti. Pozvala me na redu i na Slavka. Bolan nit ždere, nit sere. Vikend, još napola sanjam, a Slavka mi zavija u uho ko alarm od auta. Kažem joj da je to specijalno uzgojena vrsta, mješanac egzote, britanca, škotskog folda i regdola. Naručila izvana. Nemoj ti meni. Ako je to mačketina, a ti me sjeci, đe oćeš. Šta ti je to, ja ne znam, al mačke vidjelo nije. Pusti Slavka, ne beri brigu, glavno da mi je materi dobro. Moja majka se vidno popravila u raspoloženju i čini mi se u osnovnim kognitivnim funkcijama. Već duže vrijeme križaljke su joj dosadne, televizija zamorna. U križaljkama nalazim prazne i pobrkane kućice, kaos i vodoravno i okomito. Nijedan sadržaj s televizije ne može prepričati. Zašto nema jedna emisija dnevno, prije nego što starci zaspu, govorena jednostavno i polako? Zar u ovoj zemlji starih ljudi svi odgovorni misle da će dočekati starost u brzini od 15 megabita po sekundi? Micek je došao u petak, a već u ponedjeljak ujutro na poslu zvoni mi mobitel. Majka plače kao ljuta godina, jedva govori. Protrnem od glave do pete. Dođi brzo, Miceku nije dobro. Ruke mi se tresu, molim kolegicu da preuzme mojih 20 mališana, jer moram s mamom na hitnu. U sebi psujem, japanskoj robotskoj industriji sve po spisku. Vozim kao sumanuta, pometem promet, za mnom trube. Uljećem u majčin stan. Ona zapomaže bez prestanka, što dovodi do treptanja svakog mog živca. Mama, vodim ga veterinaru, sve će biti u redu. Uzimam u ruke gotovo beživotnog, onemoćalog mačka koji se već počeo hladiti i trčim u auto. Zovem Petra, ljuta kao puška. Za tu cijenu Micek nije smio živjeti samo 3 dana. Tko će iščekati zamjenu iz Japana? Pero, vadi me kako god znaš. Ajoj, zaboravio promijeniti baterije. Ove su samo probne. Imaš u kutiji nove, traju 2 godine. Opet sumanuto vozim u svoj stan. Ruke mi se tresu dok razabirem složene upute na engleskom. Otvaram trbuh mačka, čupam stare i umećem nove baterije. Uključujem robota koji ponovo umiljato prede, kao da između smrti i buđenja nije protutnjao, čini mi se, cijeli jedan život. Jurim natrag, upadam majci u stan. Ona leži na krevetu u stuporu žalosti, odsutna, njema. Srce mi staje. Pritrčavam. Mama, što ti je? Jesi dobro? Gdje je moj Micek? Bili smo kod veterinara. Evo Miceka, dobio injekciju zdrav ko dren. Robot iskoči kao metak iz mojih ruku i pojuri k majci na krevet. Programiran je na nju. Ona se trenutačno vraća u život.
Mićek moj Maji, pa teći ti svoje mami, tepa mu. Ljulja ga u naručju, pokriva dekicom i pjeva. U jednoj zimskoj noći. Tako je pjevala meni. Micek mi je ukrao djetinjstvo. Nakon 5 minuta oboje su u sleep modu i blaženo hrču. Odahnem od stresa i letim natrag na posao. Samohrana sam majka 10-godišnjaka. Rodila sam nakon 40. kad sam uvidjela da ne mogu i ne želim proživjeti život bez djeteta. Ja znadem zašto je majčinstvo jedno od najdubljih istina života. Jednako kao i biti dijete svoje majke. Moja je majka daleko odmakla i ona više ne može sagledati ni sebe, ni mene, ni svijet u cjelini i pojedinačnosti. Kada se opasno udalji, samo će još ljubav držati na okupu razasute ostatke piljevine uma i zato je važno imati djecu. Dok u kuhinji dogotavljam ručak za majku, čujem je kako se javlja na telefon. Micek je bio bolestan, ali sad je opet dobro. Da ga vidiš, Slavka, kako se on sa mnom mazi. Nikome u životu nije tako volio. Ma ni ćer. Smiješim se. Razmišljam da naručim od Japanaca robota koji će biti ista ja. Ali na bankovnom računu prede mi Micek.